Call me Honorable Dr. Barnios, aka the Bad News, voice of the voiceless. The Bad News Segwan, call me EXC Excellency, Honorable Uchan Survivor, aka Honorable Dr. Barnios, aka the Bad News, voice of the voiceless. Lawo, ubernende piarario, we are bearo. Meduma pare 2025 abira logo ikom jo ader money for warning yan style mi miu gi makitika bango logo media lokum numa award maki wayne numa is fake we giana go yobo we mian ge ye go jogo chanda na me yopo numa award Achi ogela wo baga mo ke cha ba maja ni the bad news kar fu pengeo nga mo beru kamuzu se gwan kar fu pengeo nga mo beru kamuzu pengeo nga mo beru ka sipuma lutene ndi lutena go midtown ka chalo kamuzu ndi lutena go mo me golu sete kana kana tigi boys mamege magi wore rally kayene yokwo jona ene gitigi tools marach mete modano wa ni angu won jona ne onge de banios obero nga onge o penge nga mo beru Dr. Banios an yen penge an ara bera go wayang chao te mago ke mwa abichel igulu sire ga no futi town Onorong ara nge mo beru kwo ange mo beru let lutene ene fuku chao fura in 2019 ele go chao ke tim gi miu kono ya go kono ngage wil mogo me apoyo wil rio so an wia ene ti wil mama de bat dan chale ka musgine lutene mateno dan chale ka sipu magine lutene mateno bos me ma jone girke dene go chao fura an kar chama no watimu mo ya di town kanma go banda watime ni ning rasta wachono chuana wa liet ikar chano ngeno guru serno futi town no alam ge ber fut pia kili ngongo gini no fut yer kanu nye mati date wan wa cha mo ya we kara no ne we ken ga 29 ge kenyu ene wan wa cha style man ya go cha winye rasta arange ko abara ngeo gwa ko kuma lutene mateno lutene mateno mapege twero nyepe ka ngara nyo pege twero for the bad news segwan yen penge segwan penge an mabe the bad news segwan ama chalo honorable Dr. Banios ke the bad news yen penge an rasa penge an dwi mo mate bad adwi ma wi o baleo eno wego le mi agua gori da wego ke luteni wego ke luteni en ki kamuzo gi so style mi ago do ngan pa ko pene tim pa lo miu ku ber chano ate we level mi adwi ki por ke level mi ago chibi no ne level mi adwi nda kara tit tinano na chat ki wij mi wen apuyo wen makalo teni ku kanyo kargi ni gen gi diga bieno ka woni ngan pelok ma ana biena logi komgi kon no lo da ka gi lo miu chobu na ngo ma buteme ya bokalam ubi na ngo ma de ban yo segwan la ten man mo wai la tenini just a tiri mere ke mwa erge wi ka di bad ki ka ni di dead so gen mai wi ka gen ma down di bad ka uno tani digi boys guru ke ara wara tie bero ya rasta wara tie gen mama wonu temu iditan gulu siri ga ni pe koma gen mama wonu temu pe ka ke luara me wani won ni piano wonu tigi boys igulu siri kenyu moto ya temu attacking down ini gen miu mama pote bot segwan ti level mati level mama ti bad level mama wuni gini bene upewe ken joma vor segwan ka opieno ki lok mingu chobo niang ngo mo beru liye
Ubin yang mo ber madinga. Awinu werdo ni madinga kono temo ngo. Ubin yang mo ber madinga. Ka lok min negative vibe kinya imedia. Ka musu, ka sit puma, jafaya. Uto tie ma ara yo ma be jwato wu. Ara wajat ki aweta kana ke kero lokon wu won jwa dekene. Ke kero lokon wu tian mi ario. Board Honorable Dr. Bani aka the bad news voice of the voiceless. Ubi deno chan abe bale wiwu. Abe bale wiwu ulek lo ba peke kel lo komu kriyo. Free kele anu frami mere warning. Benefit ba yeru. Pa lo le mo ina video lo le mo maraj. Pa lo le maraj. Abe na chiho wa chia mere. Le na mala chenda bi funu ke proverb bad language. Yeru style making. Call me EXC Excellency Honorable Dr. Banis aka the bad news voice of the voiceless. We ain't level